Bang, gimana caranya HP kamera adik kaburam? Hai, pagi ban. Menya HP kaburam-buram kamera. Ya laju ke deh bak umpung Saini Apple Store Banda Aceh. Hai cu adik. Hai cu adik. Mia kaburam-buram kamera. Ya laju bak umpung Saini Apple Store Banda Aceh. Nah leboh ke deh ya. Batoh Jilingke dan Simpang Surabaya. Nya kena juplung bek gaduh blo lipstick mata urau ya. Pelarai titik nak dia blo HP bak toko Saini Apple Store Banda Aceh. Yang lagi nanti ya Banjara. Assalamualaikum. Min samusi